Ubundi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe ngira ngo niko biri kubitekereza kuri no muyoboro wa Hormuz. Ubundi twese twumvaga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran biramutse byiciye ku meza imwe bigacoca amasezerano nyine bigashyira handi masezerano mashya bikavuga ati reka twemererekanye intambara tuyihagarike noneho dusabe Iran nayo ifungura no muyoboro wa Hormuz. Ari ibintu byahita bikorwa ko kanya ndetse no amato akahita atangira guca hejuru agatangira kugemura ibikomoka kuri petrol hirya no hino hatandukanye ku isi nk'uko byari bisanzwe uno muyoboro ukoreshwa. Twese niko twari tuzi ko byahita bigenda ako kanya. Gusa Donald Trump yatunguye, gusa nawe ndabizi ko uraza gutungurwa niwumva ibiri kubera buno muyoboro Hormuz cyangwa se ibintu biri munsi mu ndiba y'inyanja cyangwa se mu ndiba y'aya mazi ari mu muyoboro wa Hormuz. Ubundi hari amakuru yari ari gucicikana hirya no hino muri ino minsi yashize, aho bagendaga batangaza yuko ibinyamakuru bimwe na bimwe bitangaza yuko no muyoboro wa Hormuz Iran yatezemo ibisasu. Ibyo bikaba ari byo biri gutuma ubwato butari guca hejuru y'aya mazi uko byiboneye. Ibyo yari amakuru nyine y'ibihuha ari kugenda acicikana hirya no hino utamenya nimba ari amakuru ya nyayo. Gusa ubu ngubu Iran yitangarije yuko muri no muyoboro wa Hormuz hashyizwemo ibisasu birenga 4,000 byo mu bwoko butatu byiteguye guturitsa ubwato bwose buca hejuru y'aya mazi mu gihe Iran itahaye uburenganzira bw'ayo mato katambuka hejuru y'ayo mazi. Ubundi twese nk'uko tubizi uno muyoboro wa Hormuz Iran wifashisha nk'aho ari turufu y'intambara, kuko twese turabizi ko uno muyoboro wa Hormuz hacishwamo 31% y'ibikomoka kuri petroli hirya no hino ku isi, haba ama essence amapetrol ubwayo ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse n'ibindi bintu bitari ibikomoka kuri petrol byose bicishwa muri uno muyoboro wa Hormuz bikajyanwa ku yindi migabane cyangwa se mu bindi bihugu. Rero uno muyoboro wa Hormuz Iran wikoresha nk'aho ari turufu ikomeye cyane, ahibwira Amerika ati mureke gutera ibitero kuri twebwe ndetse n'ibindi bihugu duturanye biri ku ruhande rwacu, mureke kutugabaho ibitero nibwo natwe tuzafungura uno muyoboro wa Hormuz. Uno muyoboro wa Hormuz urumva rero Iran ukoresha nk'aho ari turufu. Ikindi kintu cya kabiri kizakubwira ko uno muyoboro wa Hormuz Iran ukoresha nk'aho ari turufu nuko Iran isaba nk'inama iherutse kuba ejo bundi. Iyi nama ni inama yabereye muri Pakistan yahuje USA ndetse na Iran kugira ngo baganire kubige kuri no ntambara basigireho amasezerano bahagarika intambara. Gusa ntibyagenze neza kubera ko Iran yifashishaga uno muyoboro wa Hormuz nk'iturufu. Dore ikintu bakoze rero, Iran yabwiraga Amerika ati turabasaba yuko mwafata ibyo mwangije mu gihugu cyacu. Murumva mwagiye Amerika yagiye ifata ibisasu bikomeye cyane bigura amamiliyari n'amamiliyari ikabitira mu gihugu cya Iran. Urumva hagenderagamo ibikorwa remezo, ibiraro, imihanda, amazu meza, amazu y'amataje, imiturirwa yose byose nyine ikagenda iteramo ibisasu bikangirika. Noneho Iran muri no nama yabwiye Amerika yuko igomba gufata amafaranga igasana ibyangijwe mu gihugu cya Iran byangijwe na Amerika muri iriya ntambara, noneho kugira ngo Iran yongere ifungure uno muhora wa Hormuz mu buryo noneho buziguye neza, amato yose atambuka nk'ibyari bisanzwe. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko Iran ifashe uno muyoboro wa Hormuz amato yose aciyeho nyine. Urumva Iran yari yemeye gufungura uno muyoboro wa Hormuz gusa kuri kondisiyo imwe, ubwato bwose buciyeho bukagenda butanga 10% kuri buri kagunguru kose karimo petroli, kandi usanga bino byato binini cyane babihetse amagunguru menshi ya petroli. Iran ikavuga ko aya mafaranga yari gusaba buri bwato bwose buciyeho 10% kuri buri kagunguru karimo ibikomoka kuri petroli ari ukugira ngo aya mafaranga yose bazatikusanyiriza hamwe yubake nanone ibyasenwe na USA muri no ntambara. Ibikorwa remezo nyine byagiye bisenwa. Iran niyo yari kuvuga ati ayo mafaranga yose tuzatugenda dukataho 10% kuri buri kagunguru azagenda yubaka ibikorwa remezo byasenywe na Amerika. Gusa ubu ngubu Iran yitangarije ubwayo yuko nyuma yuko nyine bakoze ino nama ndetse bafite n'agahenge k'ibyumweru 2 batarasana, nyuma yuko bakoze inama nyine ntibagire ku myanzuro bose bakananirwanya. Amerika iri gusaba bimwe, Iran ntibyemere, Iran nayo igasaba ibindi, Amerika ntibyemere. Inama yabereye hari muri Pakistan imana amasaha 21 bari mu cyumba kimwe. Gusa imyanzuro baje gutangaza yuko nta mwanzuro n'umwe wagezweho, ahubwo nyine inama nta kintu yamaze muri make. Rero Iran nyuma yuko ibyo ngibyo bibaye, Iran yatangaje yuko muri no muyoboro wa Hormuz hari amakuru yari gucicikana yuko Iran yashyizemo ibisasu. Gusa ayo makuru ntago yari ameze nk'aho ari ibihuha nyine nta muntu yazi. Gusa Iran yitangaje yuko muri no muyoboro wa Hormuz Iran yatezemo ibisasu birenga 4,000. Ibi bivuze iki rero? Ubwato bwose ngo butazajya bwemeranye na Iran nyine yuko uno muyoboro wa Hormuz umeze neza nk'aho uri gukontororwa na Iran. Bivuze ngo ubwato bwose bugomba guca muri no muyoboro wa Hormuz nuko Iran ibibizi ndetse yabanze no gufataho ya misoro yayo.
nituvuga ibisasu bijya mu mazi ntutekereze ngo bino by'amagrenade ngo ibiki n'ibiki, bino bisasu bikoreshwa ku butaka, oya, ibisasu byo mu mazi ni nk'ibyo muri kubona, sinzi nimba uri kubibona aho ngaho kuri ekara yawe, ibyo bintu bimeze nk'ibintu by'ibizeru biriho ibintu bishinyitse, ibyo bintu by'ibyuma nibyo Irani n'ubwoko butatu yatangaje yuko yateze muri ano mazi. Ibyo bisasu nyine nibyo biterwa mu mazi. Ubundi Irani yatangaje yuko muri ano mazi yatezemo ubwoko bugera kuri butatu bw'ibisasu kandi bitandukanye. Ibaza ibisasu 4,000 none ushyizemo ubwoko bw'ibisasu bitandukanye. Ubwoko bwa mbere rero ngo ni ibisasu nyine biri muri kubona bimeze nk'ibizeru nyine, ngo ni ibisasu ngo ubwato bwose bunyuze hejuru y'amazi bufite ibiro byinshi. Ibino bisasu byakozwe muri system yuko bigomba kwita byituritsa bicyumva ubwato bufite ibiro byinshi, ako nyine amato afite ibiro bikeya. Urumva hari nk'amato ya Iran ashobora kuba ari kuca hejuru y'aya mazi ari gukora patrouille areba umutekano uko bimeze wagwana nyine acunga umutekano. Ibyo bisasu nyine biprogramye muri system yuko ubwato bufite ibiro byinshi aribwo bugomba kwita nk'aya mato nyine atwara ibikomoka kuri petroli. N'amato manini cyane, sinzi niba mujye muyabona, n'amato aba ari manini cyane ameze nk'amataje nyine, arimo ibintu byinshi cyane kandi bafite n'uburemere bwinshi. Bivuze ngo bino bisasu system bikozemo nuko ubwato bwose buciye hejuru y'aya mazi bufite uburemere bungana gutya bwinshi nyine cyane. Ibi bisasu bigomba kwita byituritsa. Ngo ibindi bisasu byatezwe na Irani muri ano mazi yo mu muhora wa Hormuz, ngo ni ibisasu ngo bimeze biba biri muri metero mu ndiba y'inyanja hafi metero 200. Noneho ngo ibyo bisasu ngo iyo byumvishe ngo ubwato butambuka bufite moteri nyine ihinda cyane, moteri iremereye. Urumva bino byato bitwara ari binini cyane, bitwara bino bikomoka kuri petroli, ari binini cyane kandi bumva bifite na moteri ihinda cyane. Ngo bino bisasu nabyo biprogramye yuko bicyumva ubwato bufite moteri nini cyane, ako kanya bigomba kwita biva muri yandi bayinyanja cyane bikahita byirasa nk'amaroketi bikazamuka hejuru y'amazi bikajya byaturitsa iyo moteri y'ubwato, bikirasa nyine biturutse muri metero 200 mu byakuzimu bw'inyanja. Ikindi kintu none gikabije nuko Irani iri kuvuga ati aha ngaha muri ano mazi twatezemo ibisasu bigera ku 4,000. Bivuze ngo Amerika ni igisirikare gikomeye pe, gishobora no kuvuga ati tugiye kujya muri ayo mazi noneho dutegura ibyo bisasu. Ariko ibyo bisasu no kubitegura ngo byabatwara ibyumweru byinshi cyane kandi n'ibintu bidashoboka. Urumva ntago watuburi gutegura ibisasu mu mazi kandi n'abasirikare ba Iran hejuru bari kukurasaho. Urumva noneho byatwara igihe kinini cyane, kandi ibyo ngibyo bitubihuza n'ukuntu ibikomoka kuri petroli biri kugenda bizamuka ku masoko, ibiciro byabyo biri kugenda bizamuka ku masoko. Birumvikana ko ari ibintu bidashoboka, ntago wategura ibisasu hejuru hari n'undi muntu uri kukurasa. Iran kandi yatangaje yuko ngo ibyo bisasu noneho yateze muri ayo mazi bigera ku 4,000. Bimwe itibuka n'ahantu yabiteze kwa ko yari kugira ngo vuba ngo kugira ngo ubwato butagenda bikomeza guca hejuru, nta access Iran yabuhayeho, nta burenganzira Iran yabuhayeho. Hari ibisasu ngo bagiye batiga hirya no hino muri ayo mazi, gusa ngo nabo batibuka ahantu biri. Urumva noneho Amerika byaba bigoye cyane. Ikindi kintu gihari kigomba wenda cyakorwa nuko Iran nubwo byanze muri no nama yabahurije hano Pakistan, ikintu cyari kuba ubundi nuko Iran byari kuba byiza ubundi Iran yemeranye na Amerika yuko wenda bagiye gufatanya ibyo bintu bagiye bahana ku mpande zombi bakabyemeranya. Ikintu cyaba nyine kigatuma uno muyoboro Hormuz ukomeza gucishwamo ano mato nk'uko byari bisanzwe. Nuko Iran ubwayo yafatanya na Amerika wenda bakagenda bagateguramo ibyo bisasu, kandi ibyo ngibyo na none ngo byatwara ibyumweru byinshi kugira ngo bategure ibyo bisasu babimaremo. Noneho ngira ngo muri kumva noneho cya kintu twari programme mu mutwe cyo kuvuga ngo Amerika ishobora no kuza ikavuga ngo ugiye gukoresha imbaraga z'umurengera, noneho nze nkoresha n'umuyoboro wa Hormuz mufungure nk'ibisanzwe, amato yongere gucamo nk'ibisanzwe. Ibyo ngibyo nanone nibyo twari programme mu mutwe tuvuga ngo wenda byapfa gukunda. Ariko Iran yitangaje yuko muri ano mazi yashyizemo ibisasu birenga 4,000 by'ibisasu. Urumva noneho Amerika ntago bigikunze yuko yakoresha imbaraga zayo ngizengigire ngitangire gutegura ibyo bisasu. Andi makuru hari nuko Iran mu gihe yari ku biganiro na Amerika muri Pakistan, intumwa zombi zahuye ku ruhande rwa Amerika ndetse no ku ruhande rwa Iran bari kuganira. Ngo nuko mu gihe bari gukora ibyo biganiro, ubwato bw'abanyamerika bwo bwaje bwegera wa muhoro Hormuz. Nuko ngo igisirikare cya Iran kitangiye kubona hari ubwato bwegera uwo muhora Hormuz bushaka gutambukamo nyine, nk'uko bashinzwe umutekano bahamagara kuri cya cyombo ngo bahamagara ubwo bwato muri ubwo bwato. Gusa ngo aha ngaha hari ubwato bwa gisivili nyine nabwo bwari bufite icyombo buri rukundo Afrikanse agenda ahura n'iki bigasanga birahuye. Noneho uwo muntu arabumviriza kandi anabarikodinga. Ikiganiro bagiranye abasirikare ba Iran ndetse n'abasirikare ba Amerika
ngo nuko babanje kuhamagara abasirikare ba Iran babanje kuhamagara Amerika bayikubwira ati tubahaye attention ntimwinjire muri ayo mazi musubire inyuma. Noneho umusirikare wa Amerika nawe araza nyine avuga ati asubiza abasirikare ba Iran avuga ati oya ntidusubire inyuma turakomeza tuzi. Umusirikare wa Iran none yongera abahabwira ati tubahaye noneho last warning ntimwongere kuza mwegera uno muhora wa Hormuz. Umusirikare wa Amerika none arongera asubiza ati muri ano mazi tugiye kuhacamo nk'ibisanzwe nk'uko itegeko rigenga uno muyoboro wa Hormuz ryari risanzwe, tugiye kuyacamo nk'ubundi bwato busanzwe nta ntambara dushaka gushoza. Gusa nk'uko bigaragara kino ni abari icyato kinini kiba kikura ibisasu, ni icyato cy'ikigo cya gisirikare ubwato burwanira mu mazi, ngira ngo mujya mububona babwita destroyers. Ni ubwato bw'intambara burwanira mu mazi. Noneho ubu bwato nyine ububona ni ubwato buba bufite ibintu by'ibitwaro hirya no hino, ibisasu kirimbuzi, ubwato buhagararaho indege, nyine ukabona iki kintu kiri kuza kigusatira ku ruhande rwawe bari kuvuga ngo tugiye guca mu muhora wa Hormuz nk'ibisanzwe ngo nk'uko itegeko ry'amahanga ribigena, ukabona nyine ntibikunda. Kandi koko ari nawe wenda ari wowe ushinzwe umutekano ukabona ikintu nk'icyo ngicyo cy'icyato cya gisirikare kikanganye kiri kugusanga gutyo, ntibutitaye kuvuga ngo ni inzira nyabagendwa igomba gucamo amato yose, nawe wabanza ugatanga attention. Gusa biza gutangazwa yuko ku ruhande rwa Amerika baje gutangaza nako ku ruhande rwa Iran baje gutangaza yuko hari ubwato bwaje busatira umuhora wa Hormuz bagatanga attention bugasubirayo. Noneho ku ruhande rwa Amerika bo baza bavuguruza Iran. Noneho bo batangaje yuko bari gutwara amato yabo nk'ibisanzwe, hari ahantu bashakaga kugera muri ibyo bice ngo banahageze ngo babona gusubira inyuma, naho ubundi Iran ntiyasubije amato y'abanyamerika inyuma, amato yacu ntibigeze bayasubiza inyuma. Gusa aho ngaho nk'umuntu mukuru nyine nawe uhita ubyumva, amato yanyu ngo yabashaka hari ahantu yarashaka kugera, nyine Iran yabasubije inyuma, amato yabo yabasubije inyuma. Uyu uri umuntu mukuru uhita wumva igisubizo cya nyacyo. Aya rero yari amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino. Iran ivuga yuko yashyize ibisasu birenga 4,000 muri ano mazi ari mu muhora wa Hormuz. Ikindi kandi Iran ikaba yatangaje yuko hari ubwato igihe ibiganiro byabaga hagati y'igihugu cya Amerika ndetse na Iran, hari ubwato bwa gisirikare bwaje busakira umuhora wa Hormuz, gusa Iran ikagerageza kubukumira ikabusubizayo. Ngira rero kubagezaho amakuru ni inshingano zanjye, rwose ngomba kubahereza amakuru kandi mashya nkayabahera ku gihe. Tugiye kugaruka n'andi makuru menshi. Wowe gisabwa nta kindi kandi subscribe kuri ino channel, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi by'ubwenge n'ibizajya bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Kandi nimba kino kiganiro kigize icyo kigufasha umenya amakuru hirya no hino atandukanye, kandi like ugisharinga inshuti yawe. Njye mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 250 k 234. Ni amazina nk'ay'indyankwi. Gusa indyankwi iyo remeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira. Nyita Messi.